Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. You see, the bakabala from your kounu, Wamasai waka buku, sakata kesole mbela ye, you want to libeke the wetiman, now a fuku. You see, a model that is a pamodo that ik mopo, a model that mopa straf also. You say, very bruku da yesori bele, yesor de trabra that you want boom. You ready for boom. At that na modo dati, te poti belado that bati kani wani boom. You see, te de safu e poti way fade do fu flekta or fu straight with that bati kani hard use egi follow. You wani geli weti man. Awa fuku. Sama poti de sama fu asafu. So to follow poti de sama fu asafu. So to follow put this man for a slave for me. Not the wet man. That say they make you want go against the wet man. Say they make you want straight in with against the wet man. Say they make you want put pro against the wet man. Isabi sama you gado. Te aksiba kama sama you gado. So to follow kai is wet man. Alasan if you are wet man. Jesus awa baka man. Jesus egeli yupa. Yes, right. Maria egeli yumma. Ana kruswi, ana gata wi. Maria bi kruswi. Jesus abi kruswi. Gadu sefa abi kruswi. Listen baka. Abukufu spreken, hoofdstuk 3, vers 31. No jaru su tapua suma disi de kuinsi trouwen. En no verkiezen hem libi fasi. You see? Go a verkiezen a libi fasi voor de tafel. Meko lebu egi kulturu. Meko dai kom baka na Bible. Go baka na Christus. Abukufu openbare hoofdstuk 1 vers 14. Hem herinneren hem wuri bij wetileki katoen. En wetileki sneeuw. En hem aibendeleki wa fire flam. Christus aibendeleki wa fire flam. Ama aibe ready. Lukuja amaja ai ready. Amaja ai blow. Wet mana blow ai de abi. Baka mana lebi ai. Tewa baka ma dingi wen furu e ayeko lebi. Yeshi emole isengi ta Christus be bring way. Go back gonna Genesis 49. Abukufu Genesis hoofdstuk 49 vers 12. Hem ai sa ready na ngawini. Yeshi Christus ai sa officerika opaborgim ifa. Christus ai be ready na ngawini. Christus awa baka man. Christus ana wet man. That's right. Jesus na wa black man. U stop gona de so de kerki. U stop denki I know pakselita ki Christus a wet man. No. Christus a gers you black man. Lazy. Go door verse 15. Abra go after 15. Abukufu openbare hoofdstuk 1 vers 15. En futu bendele ki fini kopro disi de ben bron in wa ofu. En futu bendele fini kopro disi de ben bron in wa ofu. Alasa you bron in wa ofu ne kon blaka. So klera kopro. Kopro na brain. And if you bro me in a ofu na kon blaka. If me te kon papira bro in a ofu na kon blaka. Look sa kopro. Look horgi. Tempo tenja na sem kleur. Ma temi pot abulerja. Temi pot abulerja so luka wet masa weta ka Jesus. Temi pot asanja so ne ano brena amaja weti. Amaya road. Amaya ready. Amaya na melanin ne sikin. You see? Amaya agu klera abi.
You see? Isa koli sa de kolu. De koli ba kamata ki gada weti man. De koli ba kamata ki yuse sa weti man. Adaro meke ba kamanga inge hat be sefi. Maar we na wasem volk. You see? A word ingi ebati kan slaaf. A word marons ebati kan lowe meti. Ba kamana marons wana lowe meti. Ingi anos ingi yano ingi gado kariyo Israel en kolu kusane Israel wantaki. Kolu kusane Israel ebati kan. Wolu kusane Israel ebati kan. Wolu kusane Israel ebati kan. Lazy. Wolu kusane ala sawi etaki we pour a Bible. Une taku eigi wortu. Wisi ko aksi wa vraag mo pure uit a kulturu buku few blaka mananga ingi. Lazy. Abuku Genesis hoofdstuk 32 vers 28 en abentaki you nenna de Jacob moro ma Israel because le kwa kounu piki you be abikrakti nanga gado nanga libisuma and you be winning. Yere sana yunena Israel blaka mananga ingi. Le kwa kounu piki you abikrakti nanga gado nanga libisuma. If you pana wa kounu you na wa prince nanga princess. Daarom make the trafolok ke hatu. Daarom make the trafolok no wan tegi suma na you. En sana you ning. Ala de trafolok saptak you na konupchi. Ala de trafolok saptak you na eerste bewoners fusra na jaso blaka mananga ingi. En ook toe you na eerste libis masagado make potagron tapu blaka mananga ingi. You na eerste libis masagado make potagron tapu. Adam. Kan nou denken Adama weet man, want de koru ook toetak Adama weet man. En de koru bakatak blakamak mopo fiapi yapi. Ja toch, blakamak mopo fiapi yapi. Dat toen leraar scoren toch, mensen ap. Ja toch, van de karen homo sampienne. Ja toch. Ja toch, homo sampienne. Tak blakamana homo sampienne. Te ascrivi na Bijbel. Koyu kufa gado meku. Gonna clean a skim. Kolu kufa gado make a black man. Yes. Abuku Genesis hoofdstuk 2 vers 7 en masra gado be make mansuma como po fuda doti fuda grong. Masra gado make mansuma como po fuda doti fuda grong. So doti na moro frog bar doti. Des masai pranu sabi. So doti na moro frog bar doti. Blaka doti. Blaka doti na amoro frog bar doti. Gado make libis mak mopof doti amoro frog bar doti. Da fa en himels naam tak yoko teg mi tak mik mopof yapi yapi. Fa yoko teg mi tak blaka mak mopof yapi yapi. Yeshifa de wetma elego. Yeshifa ufe anti elego. Nation is men leading by example.